Odmotava se klupko oko otmice koja je podigla Srbiju na noge, a osumnjičeni Ninoslav Jovanović saslušan je o detaljima svog nedela. Naime, on je priznao kako je dete slagao da je oteta navodno zbog krađe dijamanata koje je izveo njen otac. Rekao sam joj je odmah da je oteta i da bude mirna, pa zaključao vrata automobila da ne iskoči. Usput sam joj složio priču da je moram oteti po nalogu jedne žene iz Niške banje koje je njen otac ukrao dijamant. Rekao sam joj da kada dijamant bude vraćen i ona će kući. Ispričao je navodno malčanski berberin. Da podsjetimo, 12-godišnja Monika Karimanović, koja je 46-godišnji Ninoslav Jovanović, poznat kao malčanski berberin, 20. decembra oteo i 10 dana mučio i držao u zatočeništvu, uspela je da 4. dana u jeku policijske potrage pobegne od monstruma na ulicu. Hrabra devojčica koja je silovatelja gađala kamenjem, iznemogla i izmučena, međutim vratila se u kuću u kojoj je Ninoslav držao pošto je zaprijetio da će ubiti roditelje ako ode, tvrdi izvor blizak istrazi. Devojčica koja je već bila u teškom stanju kada se 22. decembra popodne stigli u napuštenu kuću u mestu Orešac, uspela je da skupi hrabrost i istrči na ulicu. Međutim, monstrum je izleteo za njom uz pretnju da će ubiti roditelje, uhvatio je i vratio u kuću, kaže izvor. On podsjeća da je malčanski berberin na saslušanju posle hapšenja priznao zločin, otmicu i silovanje devojčice, kao i da je detaljno opisao kako su se kretali. Jovanović je otkrio da je nameravao da sa devojčicom beže automobilom koje je 20. decembra pre otmice ukrao od rođaka u Malči, ali da je zbog udesa koji su imali odlučio da nastave peške. Ispriča je da se u ukradenom automobilu vozio besciljno, sve dok u brzom brodu nije video devojčicu sa školskim rancem i istog trenutka odlučio je da je otme, kaže sagovornik, i podsjeća da je monstrum devojčicu namamio tako što je rekao da radi kao električar u njenoj školi. Kada je Monika shvatila da je ne vozi ka školi, navodno je rekao da je oteo jer je njen otac ukrao neke dragocenosti.